кармическая чыгалахпынды. Маннык ыйты кенники премия элбах кирер болла, онан бүгүн эхиха бу видеороликка кармическая чыгалден тугуйтен бахары. Классическая нумерология кармическая чыгаладен 13, 14, 16, 19 чыгалар аттылар. Биги бу күннерге төрөбүп боллахпытына кармическая чыгала жаяр эбетер жайба полончу. Аны жаяр духокту ден билер тугар меха дирекка хурьяры. Онна төрөбүп күнгө эре болбакка өсө апытыгар имя, фамилия, отчество эми кармическая чыгала бар болончу. Отчогуна уже беребекели канады. Кылгыстык эттекка 13 чыгала число бесконтрольности, онна разбросанности ден олата ыгыллагас болохтарынчы. 14 чыгала срывной, импульсивный, жону өһүркетер еген болохтарынчы. 16 чыгала токкыдай тагайбет үйренем сайдым багарба жоңго кухаган сыганнак кими даганы биле билиммет, бериммет холор кухан бадык тыллахар жону кытары. Онтан 19 чыгала число неблагодарности ден олата макталы кетехер, естердэх, естернатан көйін төлөспө деген. Ол хен бу кармическая чыгала жакчы меха бар. Жаяр боллагана кайта хонулардык сөбүйден боско консультацияга хуруйттарын ыйталахын онна олоккодун топсарарга жолугун.